Flashman. I pozdravljati, ovdje Štoki i danas ću vam kazati kako napraviti kralj rukice za Minecraft. Prvo što trebate napraviti je otvoriti ovo tu na Dropboxu. Link će vam biti u deskripciji. Pa kada ste to otvorili, stisnite na download i počet će vam se skidati server. Kada ste to napravili, odite na desktop i prebacite server.ja. Onda više ne treba internet, onda možemo tu X. I onda kada ste to prebacili, napravite novu mapu koja se zove server. Evo ga, onda ovo server prebacite u mapu, otvorite mapu, odete na novo, tekstni dokument, nazovite ga start, onda ga otvorite i zalijepite ovaj kod, bit će vam u deskripciji, odete na datoteka, stisnete spremi kao, nazovite ga start.bat. Evo onda tu gdje piše tekstni dokumenti, stisnete na to i stisnete na sve datoteke. Zatim stisnete spremi. Ovo možete ihrati i onda odete tu na mapu i stisnete start. Evo ga, sada ćemo mi pričekati dok se to počne učitavati. Ajde, počet će. Sada ćemo mi čekati, evo ga, počelo se učitavati. Sada ćemo se tu početi ovako odbravati. Treba da će mislim 2 puta do 100. Dobro, ne sjećam se baš dobro. Ajde brže. Evo ga, sada će se učitati još malo. Nema ideju, ja ću zaustaviti video dok se to ne učita. Pa vidimo se. Evo ga, već se jednom učitalo, sada ide drugi put, pa vidimo se. Evo ga, učitalo se, pa kada vam se učitalo treba pisati ovako done. I tu će vam pisati koliko se tu učitavalo i ovo for help, type help, or upnik neki. Dobro, onda odete na mapu i vidite tu vam se sve učitalo. Onda ovo možete ovako otvoriti i stisnete na to i napišete tu stop. Sada se ovi svjetovi učitavaju. Sada ćemo čekati. Evo ga, treba ovo tu pisati. To onda sad možete ugasiti. Odete na ovo server. Odete na server IP, ukucate svoj IP. IP ćete saznati vaš, tako da odete na start i pišete cmd. Otvorite cmd i tu napišete IP. Evo ga, onda tu pogledajte na IPv4 adres i pogledajte vaš IP. Moje IP 25.5.3.5.4.96. Odete tu dole, odete tu na online mod, tu napišete false. Dobro, tu stavite vaš motd. Ja ću staviti koja ćemo test. Može i možete dati koliko će biti ljudi. Evo ja ću sad na primjer 1000. Odete na datoteka, stisnete spremi, ovo ugasite i odete na start. I čekate da vam se upali server, ovo ću se spustiti. Evo ga, sada ću ga čekati, neće trebati dugo. Samo se počne, evo ga, sada će biti u sekundi gotovo. Evo na sekundi, piše da je sad 3 sekunde. Onda odete na Minecraft, odete na multiplayer, odete na add server i tu pišete vaš IP. Moje ide 2, 5, 5.
5, 4, 9, 6. Onda odete na dom, odete tu i vidite server dalje. Odemo na server i evo ga, sad smo na serveru, čekam da se učita. Evo ga, u džungli smo i sad kako vi možete imati game mode. Vidite, ne mogu još. Malo još čekaj da snimam. Da, vidite, ne možete. Onda odete na ovaj konzolu i napišete tu op, odvojite vaš ime na Minecraftu, možeš čoki, pisnete enter. I sad sam ja opet. Odemo mi game, mode 1 i imamo kreativ. Evo ga, sad vi možete klikati, barati i otvoriti svoj server i tako napraviti server. I to je bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!